Kublai shuguni fibro te sngapha kino kibakwa ban tap kam shipai te kane ga don ka jinglait pus jing kam shipai BSF dengan puli kat kum kane ka advertisement mangayo te sa sngapha basa apply di online detail advertisement for recruitment to the post of assistant sub inspector ASI stenographer kane mut baban chna short note te lada phimnang mut phina ban apply da kane ka wepan kepada Head Constable Ministerial in BSF 2021-2022. Online application are invited for eligible male and female Indian citizen. Jong ASI but Head Constable tapi ni ASI stenographer tang jong ki ST candidate kadai khatway te nang taka Head Constable kadon kumba khatsau bat ka UR pesan sau bat kini giwe bre kalong naispa khat atalik post. Okay, akan mau banlek akan ke website http://rectt.bsf.government.in. Pihak banlek membakan website ban apply online temas banlek yang tu kalau don lupa ka advertisement tapi sila ban download untuk sapuli bahai akan ke PDF kalau don hapok ke website dengan sabuk ke link ru apa description sa lek hang tu mas pendap ibarat kamera dengan sabuk yang nikmat ya ka screenshot bang page apa website sa page mapim skill kalong nam taki stenographer ASI kalong arp khandai hajar aspa hadu khandai par hajar nam ta Head Constable kalong arp sana hajar aspa hadu prapoi hajar p matrix national citizenship okay age eligibility kan mau khat pra hadu arp sans name kiwala apan apply the plus relaxation sans name kodba kat pra hadu live post name nam taki SC and ST candidate te nam taki khasi jongi kodba hadu live post name kan mau ba don interest ban join nya kan post ki bakwa ban tab dengan ngan yatu tang ki bron kam te kan mau ba ya age limit mo sedang man khenya du riu tarik September arjar far kin khenya ga date of birth no te kane ka euro ka last date jong kane ka post ro kadai ban submit online kadai 6 September arjar par last date te sapuli bahai jing tip ro sapuli sa download bahai kane ngan spentip kat kum jing tip baro hangne te qualification kadai class 12 10+2 10+2 te ki skill mot kine non kam man yu re phya ban don ngi skill ada dai nam ta stenographer SI phya ban tip ban short hand mot 80 words per minute prapo contain ha ka minute have thought lengkot digi contain kemun per minute in English or in Hindi in 10 minutes ma per minute ma have thought adu 10 minit aipor transcription of dictation in English in 50 minutes in I translation in English beda bisa thought phi beda nyebut or in Hindi in 65 minutes on computers okay have thought about computers Hindi kalong 65 minutes English kalong 4 minutes tama have thought about computer in short Kuda. For Head Constable, minimum typing test is 35 words per minute. Pihak nang modern typing ma. Klaim ong ya pi ba pihak nang komputer ane pihak submit komputer certificate amdon kam ma submit tang ba pihak nang pada pihak bandon kata test ni skill ma. Then kalong 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi. Pihak type komputer kanya gini. Pihak banla bantai live sun words per minute kan I pi ka passage tenda pihak but baik tik kita passage bantai apa komputer tenda ada baro kata minute ke bagila ai break sa ken kan no words pila bandep ha kata kan words per minute kan I pi 10 minutes type kat kum ka jing don hang tu ki words kilo ai lepa ten sa check hadin bade okay to fiscal standard mo hang ne fiscal standard kelong yu ba ka he ba te ki hab tang ki ba don ke bai don kan ka hai klap na apply mo Namta ki Meghalaya candidate falling in the categories of Kumali, Gorkha, Zograbartha belonging to state of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram, Meghalaya. 162.5 but female kelong 150 centimeters. Kajing jerong ma phawan tip shai kini sa apply la rapi long qualify phila ban apply 162.5 but 150 centimeter namta ki kentai 62.5 namta ki shendrang kajing jerong. Te namta kanega chest pade don tang namta ki shendrang 76 centimeter on expanded and 81
height and weight udah gin long gin sakhen git kung bayu ta check medical standard te ki apply kini lada pidon ke relaxation mer phebra ke SCST lada pide jung me khlia phebra ne pide jung me khlia ne chultra phebra kita ka ikot ke bulan te ke exam selection procedure for ASI ma kumno ka kayat ke selection procedure phiaban kan fan show ka written examination to exam show then sawan sa ka second phase phiaban ka physical measurement kan thau show lada phila yo e ka jing thau phi biang lot phin sa poi sa ka skill test kemudian lada pide jong ka head constable kan ay ka typing speed test lada pide jong ka stenographer kan ay ka shorthand ada bang tal ada pila qualify ni kini kan poisa ka documentation ada ni kini qualify biang di documents kan poisa ka medical examination te baro ki ayu ladap ilot ke syllabus ladap ilot nam ta written examination ladap ilot hangne hi pila download hi akan ka PDF misa page ka don hi te arat for format kawe ka part ki don sant li part English general intelligence numerical aptitudes clerical aptitude basic computer knowledge te sapuli kini check na po ka syllabus ladap ilot pa hapo do ada ilpa ta sapuli kat kum kini gi syllabus te kumno ban apply ka debi online phia ban lek kan ka website rect.bsf.go.in ban lek hang tu ban sa apply hang tu hi te phila ban apply na mobile ne phila ban apply na po cyber ka shong happy to ma phia penbiang gi documents bro ban upload te fees of payment don kam nam ta gi still tribe free tangba pihaban siu saupo new tangka will be charged from every candidate including exam category as service charge te pihaban siu tang sapu new point tangka tangka service charge te recruitment center kan de bihapo Shillong kane Shillong recruitment center headquarter BSF meklia yo umpling kane hapo umpling kadon headquarter te ke sapen batch hang nu kadang exam hang ke sapen batch ke sapen dip haden te pin la pendap ke mobile ke bro la pendap ke sa kontak wel ba kita bro nam ta ke jinon kam bro te ningkong pihaban register shwa ada paper register shwa ada register pin sa yo OTP dalam ada prakta pada ada register pin sa la man pendap online kumba pi tab iki kam ba la tab kan long kum ju hi tab register shwa first then register sa la apply dan sependap sahaban upload segi documents hadu ba pila dab ngomta PDF pila ban download na po website te kaling rungan sabu po description te sa page load baro sapuli bah te adon ke syllabus te adon ke jing batai kumno ban upload kumno ban ayu te ngatrai pindon jing issue te tang kinehi ki jing pentip nam ta jong phi ki baron kam ikane khuble jibon